Sita khu ki bulu thusim ahin ji em pau milal lalcha haukip ahin simdo LA Cell Collection YouTube channel. Sita khu hi Tingnopal district hub sung Imphal akuna kilometer somgi dwela gamtla in somku wal chen namun khu ahi. Khu hi Tingnopal police station in ahup ahin akhu thanglam sang ahin NSCN IM ho pansa jing namun maring khu kambang khuno kambang khulin Rilram Center Narum Saibul Leibi Kitho Umahi Chule district headquarter Tingnopal akuna akhu pha masang jep kilometer gira ki gamtha munahin maring ho khu laiphom kiti khat ana umin ahi hiti ahi ji hin galai ta chun mel mahon jong sita khopi hi akisu mangpo pole sita khokim vela ku kite chen na khu samukom simang gomi mulpi bongli chule lamjang kiti ho jong abei sa koyu ahi aji chu aja purel gam kaya dia sita khu hi ku kite chen na khula alin pen ahi na hi gamsung thu le la phat na lamsanga boina lamin amno jing to thlonin sita kho jong galmi ten atup jingumun khat ahi ji in hausa upaho vai hom ho nuya muntina pansa namun duty post kisimin golthang upahon sun le janin ki gingjing pumin thosi vai sila ho le veng ven bida om na dingin pathin sung pumin pan alajing win ahi chule NSCNIM ho pansa namun sopi maring ho khu to kinai cha hi ji in ama ho hungsu do na dia gin mo namun ho a so nang aki kamin chule pumpi jong kap ding gu san aki koin ahi chutia thulela aboi jing lai chun chandil DC pa thupi dungju jin license gan nei jo sin Tingnopal police station a atha lu chi di win thupi om to thanin Tingnopal police station muna khatleni tailo license thal atamzo akitha lu tan ahi khosung ke bulu ni hi pathini Sunday ahin gamsung thulela boilai ta hi ji in dammo ve si ji a ki khom zo lo ho tailo win mi pin kilung to tain ho in muna gamsunga chamle lungmun oma khosung le weng sung pathin aven bit jing na dingin taw khom na ne pathin wa choi khom na akinein ahi chutia pathin ho khom akichaya mi pin ama ama in lamchi akizot zo chom khat zowin in analung masa pa or kho sei thung dim pampot a achi nahi le khopama galmi te anapansa uchu ahin mudo ta nahi hiti chun ama jong gu thimin kin loi tain ain lam ahin del phein thilum dan ho chu khosung lam kai ho het sa pai ta nahi adan hi mi pi ho in kai ka a hi galmi ten pansa namun iza kai anaki gun tup chen no hi ta nahi hiti chun galmi te ahung tai ti thu akiza pha chun nu naw chapang se sin ho in lam chu adelun kim khat chun ama le ama ki hu do na te dingel nan gamlang azunun khosung chu ui chaham le thalgin athong zen zen ying nahi aboina ta khat chu phat masalai je wa chu chandil DC pa thupi dungjuya license thal atamzo Tingnopal police station a ki tha gam hitan hinla wang phat ta khat chu khosunga mi khat lenin anapi lo ji uchun ama ho tailo thaldang aum pu nahi hiti chun galmi ten jong veng ningla konin in ahin hal panun ahi chutia veng lailung olola ahin nai phei phatun khosunga pasal aum sun sun chun nunaw chapang hole gamle gu ven bit te ding dei sa na zalin tin le ha thun apangwin ahi hinla wang sit ta in mel ma anga kunin sopi mi gup anamo limin mi khat anake tong khain chule in som ni le ni jong an hal thamanuin ahi khosung kibulu isei jing layuin sita khomi te dia su mil theilo mi khat ka hin ta lang no min ahi ama chu koi madang hilowin 15 Assam Regiment B koya konin ku kichapa pu kam thang kip gen ahi pathin thilgun jong hin tin hichipe da chu pu kam thang kip gen hi wathing sipai kem le khosung ki ka atui thal namun chutia khosunga thal guju banga gin aza pha chun kisil dia sangkhol toka akisu thlasa chu kinunga manlovin tokasung nung bo se pum chun achunga thunei vai hom ho thupi lo jong gel kho lovin carbine achoi pum chun khosung ahin dil phein khosung mi te til khonan khotlang ahin sam phein blank fire ahin bol phein ahi hiti ho ji le khosunga pasal hang san phabe phole pathin pan pi na zalin mel maten su mangdia anagu do sita khosung chu
amul lim so pi mi gup hole akitong kha khat tailo adang siwang pathin zalin dam lebit gen au mevin a hi pu kam thang kip gen hi khosung mi pi keu hilovin ku kinam pi adia jong su mil theilo a hi katinu me na hi aji chu ama omlo hile melma nga mi izat ham khalin thina tu be theidin muna a hi aji chu hi chepe ra chu ki ven na ding thal atam zo phat masalaya police station a ki tha do a hi tan a hi amul lim ho khatna let ngam hau mate pu or kho sei lung dimin pampor a achia kun galmi te ahung lut thu pu ngam hau mate in aza za chun mi pi ki gin na dingin vengninga ke pat kholai dunga chun khothlang asapmin vengning langa khothlang aga sapna a mel ma hon a hin kap kha wa kona amuna thi pai a hi tai alungdam sa ke jamna kom in chu a hin hal pai phat un in ka chun aka thain alim le amel ki halloween alungdam sa chu aki phongin a hi nina let jam khothong bul som kum som thum le sagi ama hi ho in kai ki khena khulaya kin khana pot do a hin chutia thalgin aza za in muna ada thla aji acha te kho sa na zal chun in lam adel pein a hi le aji acha te anazam do manun hin la awang sit tain mel mate to alei tu la akitu un in sunga heicha ahin kila do a heicha mangcha galmi te chu chom khat pi akidin te pi zowa ain mun ma chemcha asat li payu a hi thumna let hem lun lupho kum som gup le ko le atupa let lun min thang lupho kum sagi lun min thang lupho hi chapang kum sagi bep hin lai a hin ta sa dam mo zia sunday ni a hi wanga ki khom zo lowa apu hem lun lupho in aum pi a hin chutia galmi te ahong tai ti thu aza pha chun dam lo zal hun chunga ai mu atupa chu a hin pu in ki hin su te ding de sa na zala gamlang a hin tel pheilon le wangsit ta in galmi te pan sa na mun to anaki tu khain pu hem lun a hin kap kha ta jiu chun anung langa apu atupa jong a kha pein amuna apu chalonin athi pailon ta na hi lina let leu khothang bol som kum som sagi chutia thal ahung gina in ahung kyal pha chun aman jong achapa kum nga bep hinalai limzalun bol som le achanu kum som le thum bep hinalai hoini ning chu kin su na te ding de sa na zalin in tom langa azam pi in la wang sit ta in galmi te to anaki tu khachet un he chun lungsit na be hilin acha te ni masanga anakap lu jing wi na hi achanun aseina melmaten kapa akap li masang chun sap sap lungsit te nei that hun tin avel velin solut abolin hinla akap li tho tho ve ati na hi acha te ni jong chutia apa galmi ten akap thu jing phat chun su na ding halloween gammanga achang se hlon akisel hlonin chom khat zowin khosong mi gama kisel ho to ahung ki mutu win a hi ngana let su khothang hau kip kum som gup ama hi galmi te anga mulim masapen a hin khosunga in ki hale mei thalgin aza pha da ki hin su na te ding gelna ain toma achapa jam khau hau kip kum som thum lenga to akiselna wangsit ta galmi ten amu do wa kuna amuna akap li payo a hi chule wang phat tain achapa jam khau wang anaki tong khajong le pathinin anavengin tu chanin adam na lain a hi pu let su thang hau ki mi hi na lung sit le vo jang nat ta kha chu le ki pe lo chule alung dei banga pau do theilowa thuseya ngong kai mi a hi khosunga pasal hang san hon tin le ha thua pan ala na zal le pathin umpi na zalin melmaten su mangdinga anagu du chu ven bidin ana umin a hi hito hlonin sita khu hi ayapurel area adinga khulin pen a hi to hlonin khuchum chuma kuna gale tulji a gamle gu in le lo hinda la hungal jam so pi ulenaw hon a hin bel to hlonin grouping in aki khomin tunwang pathin lungsit na zalin gale tulji a gamle gu hinda la sita khomuna grouping a ana samukom simang bongli mulpi chule adang dang hon jong a hinda la saw gamle gu anung lo un num tain a ho satawin a hi sita khu jong pathin lungsit in som ku wal akicheng khomin lungmung le hlamungin thingpu lo thlo akibolin kilung tu tein akicheng khomin a hi pathin zalin khang tha le khathim ahung ki sep in munchum gamchuma na to na nei jong ahung tam che che tan hi tu le tu hin khosung hi in bul family za le som nga le ni tawang chen namun a hin chule sang ni le som le khat sensas dungjuya pasal zathum le som sagi le
numei zathum le som sagi ligit agoma mi him zasagi le som nga le nga chen namun a hi he thei khat chu sita ho hi sangni le som le khat koma UPSCC thim vetna anapachan tu tua IFS Indian Foreign Service to muntong ta chanu miss an rammoi hau kip chen hu a hi